ninde dutuze ninde Miss Mulenge ishimwe Theodora akaba yegukanye ikamba ishimwe Theodora wegukanye ikamba urimo kwambikwa na Miss Africa Somalia arakoze DJ arakoze cyane abamisi bacu bahageze abamisi bacu beza abakobwa beza basa neza turabashimira kuri iyi ntambwe mugezeho hanyuma rero ndabasaba gutera intambwe mwigira imbere zibiri zitatu muharure reka mparure mutera intambwe imwe zibiri zitatu abamisi bacu mubona bose babereye gutsindira ikamba ariko reka mbabwire ko intebe nimwe twazanya aha ni ya Miss umwe rukumbi ninde muri mwese ko muyikwiriye hanyuma igisonga cya mbere cya kabiri jaji rero umwanya n'uwanyu mutubwire amabwiriza agenga abantu mutuze hanyuma media nayo mutubwire ko mwabaye tayari abaza kugarukira aha ngaha ndimugira ikibazo ntako mutagize nanone nabari buze kwegukana amakamba ni felicitation nabandi namwe muza gutaha mu batandatu bataza gukomeza kuri uyu mwanya ariko batandatu baza gukomeza jaji rero ijambo ni rwawe bana bacu mwarakoze cyane turabashimiye uko mwitwaye kandi mwakoze neza ariko burya iyo abantu bahigana hari abatsinda hari abadatsinda ariko nabo araza kubivuga coordinator anyegere hafi hatsinze abantu batandatu hari Miss Popularity Photogenic Miss Culture igisonga cya gatatu uwa kabiri n'uwa mbere nyine watsinze wicara kuri iriya ntebe bakambika ikamba reka nsabe Gaston abimenye uko twabikoze ubwiza bwari ku manota twabariyeho 40 ubwiza gutera neza igihagararo ikindi twashingiyeho twavuze umushinga wari amanota 20 hanyuma amanota 20 hanyuma amanota yari 40 nuko batsinze rero reka mpe Gaston abitangaze murakoze cyane nisikilize muda mdogo. Reka nsaba abayobozi bagenzi banje uwozoza mpamagara azoza yifotoza wenyine amarushanwa ni kwamera n'ibihugu by'ibihangange mu mipira n'andi marushanwa biza bivamo bigataha ariko mbabwire ko mutatsinzwe batandatu bacu beza ahubwo mwagerageje uko mushoboye uburiye uburiye muvyizi mukwe takataba yagize turahera kuwa gatandatu ariwe Miss Photogenic uwozoza mvuga azoza atera intambwe aje imbere hanyuma Miss wahize abandi muri Photogenic mbabwire ko bagendeye ku ntambuko imyambarire ndetse n'amafoto meza akaba ninde ari Nyamahigwe Aline amashi menshi cyane Aline wa
abasigaye rero dutuze gose mbibutse ko hakiri ya ntebe hakiriho n'abandi bamisi uwa kabiri hanyuma rero uwa kabiri araba cyangwa se ukurikiye uwa gatandatu ubwo n'uwa gatanu namba 5 ni Miss ariwe Miss Popularity wakunzwe na benshi wakunzwe na benshi kandi benshi bishimiye akaba ari muri aba bose ninde ni Jemima Uwineza amashi benshi Jemima Uwineza ndasaba media please muza muberekera ndabona batangiye kuzana amakamba harabaza kutwambikira abanyampinga baca amakamba ni batatu baraza kubambika babiri kuko ari batandatu hanyuma rero tugeze kuwa kane ariwe Miss Culture cyangwa se Miss umuco ninde muraba ninde werekanye umuco ninde wacanye umuco muraba bose ninde reka mbabwire ko ari Denise Umutesi Denise Miss umuco uhagarariye umuco ibibazo byinshi z'umuco akaba ari wabisubije ntabwo byoroshye ifotoze ntabwo byoroshye dusigaje benshi muraba tugiye ku gisonga cya kabiri cya Miss ninde wabaye igisonga cya kabiri bagenzi cyangwa se Miss wa gatatu bose barabibereye ninde reka nsubire kuri uru ruhande mbitegere neza tibyoroshe ninde igisonga cya kabiri cyangwa se Fadi wabaye Miss wa gatatu aricyo gisonga cya Miss cya kabiri Uwitonze Clementine second lineup uwabaye wa kabiri cyangwa se igisonga cya mbere cya Miss uyu ni igisonga cya kabiri igisonga cya mbere cya Miss igisonga cya mbere cya Miss ninde ntabwo byoroshye gose ntabwo byoroshye ariko kandi birakwiye Miss Culture ndabona bamuhaye ikambaye ndasaba ko isonga cya kabiri yego bahaba bikora neza abamama bacu second lineup mutuze dukomeze reka mbabwire ko barimo kuyabasingiriza ariko bayambika official kubera yuko ndabona bari ku confusing igisonga cya mbere cyangwa se first lineup wa Miss Murenge ninde mubasigaye murabona ninde audience reka mbabwire ko ari muraba ko binaniye ntabwo byoroshye Uwase Debora
Grazie, Deborah. Ifoto. Ifoto gusa. Misi mugenzi we akaba aje kumwambika ikamba, akaba ari Miss Environment Nairobi County. Uyu ni uhagarariye ibidukikije, ni Miss uhagarariye ibidukikije muri Nairobi. Amashyi menshi cyane. Deborah, Papa Oji, Papa Legend, Sam Dodosi nibo dukesha ibi bantu b'Imana n'ababyeyi be. Hanyuma Miss wacu mutuze. Miss wacu ninde mutuze? Tumenye ngo Miss ninde? Bazanire yantebe n'ururabo, bazanire yantebe n'amawuwa, bazanire yantebe gose. Miss ninde? Muri aba basigaye ninde wambara ikamba? Muri aba basigaye intebe gose nize. Igisonga cya mbere ndamusaba hagarara aha. Igisonga cya mbere ngwino kuri uru ruhande rw'intebe. Icya kabiri ngwino kuri uru ruhande mu muhagarare nimwe bisonga. Ninde wicara kuri iyi ntebe? Who will sit? Ninde? Dutuze. Ninde Miss Mulenge? Ishimwe Theodora. Akaba yegukanye ikamba. Ishimwe Theodora wegukanye ikamba. Urimo kwambikwa na Miss Africa Somalia. Miss please. Ababyeyi ba Miss, mubyeyi ba Miss. Tubasabe ituze. Ndamubona. Yes, come Reka on. mukongratulating. Congratulations kuri mama we. Wakibarikiye ndamubona. Yes, come Reka on. mukongratulating. Congratulations kuri mama we. Wakibarikiye ndamubona. Yes, come Reka on. mukongratulating. Congratulations kuri mama we. Please. Wasabe gutanga ibihembo. Ndaza gusaba duhere ku babyeyi bacu cyangwa se abari muri komisiyo. Ndaza gusaba Etienne sabe na Papa Legend aze kuba ari hano, aze gusinya amafaranga cyangwa se igihembo hamwe na cortege. Etienne ni uri butange, uri buduhere Miss wa gatandatu igihembo. Uyu ni umugabo twemera, organizer mwiza, naze gose bamuhe ya sheke. MC. Imvugo niyo ngiro, amafaranga ni yayandi. Castellana. Nyamuneka mureke dutanga ibihembo Reka neza. dutanga ibihembo. Please. Mumpere Etienne Byamunga igihembo, hanyuma Papa Legend kuko ari we muterankunga wakoze. Uragenda baguha ikaramu. Ari amafaranga sayi kubesha, hari bavuze ngo aya mafaranga ntazataha. Turayabaha mureba. Papa Legend arayasinyira. Sorry, iyo mpaye mvuga ndegera mumbe hafi sinica amafoto. Reka dusabe Byamungu. Uwa gatandatu niwe navuze cyangwa se Atambuke. Miss Photogenic. Papa Legend rero yegera hangaha, yegere Miss araza kubona amahigwe mashigikira. Hanyuma ifoto ya Papa Legend na Miss arimo kumubwira ati nubundi imishinga yawe tuzagufasha, tuzakomeza tubane nawe hamwe n'ibisonga byawe n'abandi ba Miss bafite imishinga yose. Imishinga turayisabira sponsorship kugira ngo inzozi zanyu zisore gose ntimucike intege. Papa Legend gose Uyu muterankunga mukuru amashyi menshi. Umuterankunga mukuru Papa Legend arabikoze, atwite Nairobi. Hanyuma rero musabe ataricara asubira hariya Miss wacu. Yes. Kuri ntebe kubera impamvu z'umwanya twari kubikoramo protocole ndende, ariko reka nsabe Miss wacu afate iyi sheke. Hanyuma N'ururabo rwiwe ijambo Icara Miss. ndabasaba chairman ngwino kubera impamvu z'umwanya. Miss ni yicariye hasi, ibisonga jyawe wagiwe muri mumpere jyawe wagiwe. First line up please muhe Miss ndetse oya banzu yigumane byose n'ururabo. Bigumane byose n'ururabo n'icyo gihembo. Aba first line up mukomeze namwe na second line up.
yes iruhande rw'icyamamare ati karabaye kuri uyu munsi nuko bigenze Miss Mulenge ku mugaragaro abaye Theodora Ishimwe umukobwa wacu niwe wegukanye rino kamba kuri uyu munsi wa none ku itariki 12 i Nairobi muri Kenya harahiye nuko bigenze wegukanye iri kamba. Yes, notable arakoze. Reka dutuze twumva ijambo rya chairman wabanye natwe kandi nk'umuchairman ukuriye igikorwa cyabereyemo tugeze ijambo giwe rigufi hanyuma ijya Papa Legend. Arakoze cyane MC. Munyemerere bari hano muri sale duhe abamesi bacu amashi menshi. Tubakomera amashi menshi abari hano muri sale. Dushimira Miss ariwe Nyirabaruta mu rurimi rwacu rwa Kinyamurenge. Shimira ababashije kugera muri finale bose abari hano. Ijambo ni rimwe gusa. Ngiye gushimira abantu. Ndashimira kwanza timu y'abajaji. Munyemerera bari hano mu bampera amashi menshi. Icya kabiri ndashimira timu twakoranye iyobowe na President Gaston n'abandi bose. Nabo mu bampera amashi nzaza nsaba amashi ntambuka nihuta kubera iyo mpamvu. Reka shimira Papa Legend n'abandi bafatikanyije kugira ngo kino gikorwa kibashe gukorwa. Icyo nshimira abamisi bacu narategereye nabanye nabo proje zabo zose zerekeje iri iwacu. Ningirirwa amahirwe nkaronka umwanya mparanira nzakora iki ariko nganisha ku bwoko bwacu cyane cyane ku gihugu cyacu. Reka nsabe rero Miss wabashije gutorwa wahize abandi igikorwa watubwiye proje yawe nizere ko uzayikora kandi cyane cyane ku bwoko bwacu ndetse no ku gihugu cyacu. Nibyo utatubwiye uzareba uburyo waguka muri byose. Reka nshimira ababyeyi babana. Reka nsabe mama uri hari ahaguruke araserukira ababyeyi bose batari hano babashije kwemerera abana kugira ngo baze mu marushanwa. Niwe nyemerera utera intambwe ze hano. Nazahagarare hano. Uyu ngiye kumushimira aserukiye ababyeyi bose barekuye bemereye abana kugira ngo baze muri aya marushanwa abaviriyemo mu majonjora yandi n'abageze muri finale. Ndabashimira cyane mu rwego rw'ubwoko bwacu. Ndabashimira ko mwemereye abana kugira ngo baze babashe kugaragaza n'impano zabo ndetse bagaragaze n'umuco wacu wa Kinyamurenge. Imana ibampere umugisha mwinshi. Nyemerera mu byubahiro byawe ukore mu ntoki z'uyu mugabo wabashije kubitekereza no kubitegura. Usuhuze Gaston wabidufashijemo hano kubiorganiza Nairobi ndetse n'abandi bari hano bose. Ubwa nyuma rero ndashimira igihugu cya Kenya cyatwemereye kikaduha n'uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'ibi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Papa Legend umwanya ni uwawe rero kugira ngo ubashe gushimira abantu. Amashi menshi cyane kuri Papa Legend. Well, mbere na mbere aba bana bandi utabonye bahawe ibihembo hano. Hariho ibihembo byabo byateganijwe birahari. Ni ukubera umwanya tuba twabikoze byose bigatangwa hano, ariko hariho ibihembo byabo baraza kubibahereza. Murakoze cyane. murakoze cyane. Mbere na mbere ndashima Imana yadufashije jewe na murumuna wanje unkurikira ku mugongo Samuel Dodos. Ndabizi kuri murankurikira. Man, we did it. Imana ishimwe kuba yarabashije kudushoboza inzozi twagize tukabasha kuzigeraho.
ikindi kandi ndashimira abantu muri rusange mpereye ku muntu wa mbere nagejejeho iki gitekerezo kugeza kuri mwebwe muri hano aka kanya. Nshimiye komite harimo Gaston nka koordinateri mukuru, ndagushimiye kuba inshingano nagushinze wabashije kuzikora, kandi nabo mufatikanije bose mukaba mwabashije kuba mugejeje iki gikorwa ku musozo. Iki gikorwa ni igikorwa twatekereje tukigezaho abantu muri rusange, tukigezaho za mituwarite. Mu by'ukuri baragishyigikira, bumva ko ari igikorwa kigiye kuzamura izina ry'umukobwa w'umunyamurenge, ko kigiye gutuma atinyuka ndetse akareka gusa gusirwa inyuma, nawe akigirira icyizere cy'ejo hazaza. Rero kuba mwese mwaremeye kwitabira iri rushanwa ndabashimiye, guhera ku bitabiriye mu majonjora, abaviremo mu majonjora, abaviremo muri semifinale, ndetse namwe mubashije kugera kuri finale. Mwakoze igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa kibaye bwa mbere mu mateka, nta na rimwe cyari kigera kiba, ariko kuba mu by'ukuri mwaremeye kwitabira, Imana ibamugisha. Shimira ababyeyi banyu bemeye kuba dutiza muri iki gihe cyenda kugera wenda nk'ukwezi. Mu by'ukuri aho ababyeyi bari ndabashimiye nabo kuba barabashije kuduha abana babo bakaza kwitabira ano marushanwa. Iki gikorwa kizakomeza, ni ukuvuga ko ino ni 22 ariko na 2023 nabwo kizakomeza, ndetse ntabwo gifite gushira, kuko ni igikorwa kirimo kirazamura ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange. Kandi nanone nshimira n'abandi bantu bagiye baduca intege, mu by'ukuri baduciye intege, ariko kuduca intege kwabo niko kwatumye dukora cyane. Namwe turabakeneye kugira ngo dukomeze dutere imbere. Nsoza nshimiye abajaji mu by'ukuri bahagarariwe na Charles Vubi. Ndagushimiye kuba twaraguhisemo ko uba umukuru w'abajaji, ukemera ukaba mu by'ukuri ubashije kwerekana ibikorwa bimeze gutya. Na timu yose muri kumwe ndabashimiye, nta mwanya mfite wo kubavuga mu mazina, ariko ndakeka ko nyuma y'iki gikorwa hariho press conference, hariho ibiganiro bindi tuzagenda tuganira, kandi mu by'ukuri ndizera ko n'umwaka utaha muzadufasha. Shimiye abantu bose muri rusange, umunyamurenge wese ahari ku isi, mwumve ko natwe turi abantu kandi turashoboye. Imana ibamugisha. Ikindi nshimiye mama wanje wemeye ko mu by'ukuri nza, ndetse na madamu wanje n'abana banje babiri, Legend, Legacy. I love you man, we did it. Imana ibamugisha. Arakoze cyane mu ijambo ryiza Papa Legend atugejejeho uyu munsi. Reka mbasabe rwose yes.